Ovenia ka training stipet le ma zong ron tilang dona tuna hianin strength training kala strength training make ta strength train make ta deload wi kan ta voya chuanin khil ti tura om lutuk lawa ma sengin lightweight ani dona tuna hianin sarile minute som panga ang vel ani ta e kini chu khwala eng thakop mai gym a kal dona ke ma ni gym a ve thung hey comeback grind ania mu thei ang ti mai la karon talan phalang talang ang chuanin omitan bye bye mila bye bye hi ti tino mi hian bye bye voi ni ha voi ni kan mong hian hi kan veng gym ani ta hi ka gym kalna thil ta hi khwate ala enga delia hi chuanin khwae team har kapas target vela hela team telamo ti to ne kalpa khan ka kal koi hei magic pops kalai koi so hei gym pa te hen ei nong ka te ba ka no pan lai min ti chu ve ta tuna hen hei kan gym chu ni mai tai lal putarania kan gym nei tu pa nakina gym tour chu nakina video top lama ni tang se warm up poi ka tilang em don lo ta tuna hen ina first movement a hianin tu ko drill te ka han devel ta tungkar ka soyang khan deload bi kanita tu kon athletic movement si poi mo lu tuk ta resume vereng hi deload bi ka po intensity ni am te in ti ve ngai ta ni camera kam hi a har thin khop me room ate po ni lovin midang om lo lai hi chu ve ngai tu na agility drill te ka han perform le me ka omi now sial omi na lo en ni chon hei po hi sha tu ra chuan ka ngai agility drill ka perform bang ka ha khop me chanju ke mai hi kaladam koroga ti don nge kaladam chiang lu tuk lawa voini hian deadlift vel ka ni ta bara hen ka wit man du za chi halo om sa wangan ka that chade uleka chu vai kettlebell in ko warm up e the evek ta main barbell in ko warm up pop empty bar in chumi nuwa ai kettlebell in tuna ka choi lai hi ke se somli ang ni don ta somni ta ti hianin mong changin warm up chau me ni ko working set ka chan don vel me ka deload bi kan iwangin weights ka mang tam lawa ka magic pop si poi mo advertise so ai ta deadlift ta hen kan che tu chu neutral spine maintain kani ta le hip extension hip kan extend ani wangin thiam mangai neutral spine kha ani lo chuanin kan hung kan da neutral thiam lo ni chuanin spine de ade kan chua thina una pokhian hei magic pops power kha ti sakle zuaya vaipa hianin care hak lo ko camera kam hi on kal de fuata chu wang chuan ash ti mai teng jun pio point tuna hianin deficit deadlift ka tran don fit khat om vela sanga ka deficit tir masain omi super fan kha bye bye phatangai ta deficit hianin enga tinge kan ti chuanin kimi range of motion ki ka train ti na ni gym kan kalani chuanin tuna ka squat rack ka man lai ang khi power rack an ti ta ti hi du tu sam chu ni ta kan gym kalna khi tiang om thei ni chuanin thalutuk ani me bonus point ani me var te ki ti hianin du na kan adjust thei ta next hian pull up kan ya tuna hianin jog be ka mai me ka omi vai ka ti zau chi pull up ka ti don ta LeBron James signature jog throw leng khanin pull up hian neutral grip ka phang ta ngating en ti chuanin ka kut ka tina kanin khenna ku zu bu hi thili ka grip than tuk thailo chu vai neutral grip ka phangani tuna hian second set ka tan dona omi bye le zuaya ma khanin ka lo ti lang lawa tianin ka pull up zo hianin super set train ta thil danga lower body movement intinan voini a chon neu ang chi kha I ka super set ton ta chu tibialis raise ka next movement chu face pull anita
cable emo band a man thea tuna hi chuanin cable ka mang ta a Facebook hianin kan intrinsic back muscles te hi a trainer hei hianin kan posture siam thabele azwala chuwang chuanin Facebook te hi war tul ni deuh top mai ni next a hian rowing kan neya rowing a hianin variation chang kron hmanga veila bar chang enga tinge kan ti chuanin ka du ni mei kala ru awma ni mei magic pops ka ya bye omi ni top mei number 1 fan omi rowing a hianin barbell mang tur kan yama sengin dilot week ani wangin ka taksa stress cham tu ka siam ro wangin also seated ka mang ta ni seated cable row next a hianin hyperextension kan ya tu na hen glute ham raise machine ka perform ni ta gym chen ka ta chuanin kan nei te lo glute ham raise hi hyperextension ba kan nei ta tu na hianin kan ni bend khi nga tinge kan chuan ni ka bend hianin ka hamstring ke engage cha ka lower back min ka target le as well thei zok ta ko make ta body weight in next ta chuanin weight vest ka hata a ka weight vest hak ri zong hi 5 kg ni tuna hianin barbell in load ka peve ta barbell khi kg som on vel ni ta a weight vest po a hak thea dule plate po pom thea barbell hi chu ke ma bi ka chan har sa ka te bera ma se har ka ti wang shim khan in challenge ve ka du ta a chan chu weight khi atla dona mo kan ti trina po ve reng hi nga ya dar zona hianin chuanin kan hu chuanin tuna hianin ka ke khi ka ngi le de ta hinga te ka chon kan hamstring a kham to lu tu ka ti ni la ni me so yang khanin barbell chu dara hianin po ve de utun hi nga ya chu ban chuanin weight vest rit ve de te on chan weight vest emo plate pom hi ka prefer zo stretching ka perform mek ta tu na ka perform khi couch stretch ani ta a poimo zia chu coaching client ta khanin thedon ta a couch stretch a hianin kan quads le hip flexor te kan stretch ta a stretching hi ka soi tong khanin YouTube video halama khanin play around ve tu in a different range of motion a khan kan stretch lai zone po lai big te khan nei ta a couch stretch ba khi ka tilang don lem lawa ba khi chu YouTube video dang dynamic warm up le stretching ka ti khan khatami ho ba ka perform big chong la ni top nan chuanin gym tu nei zoi la omi bye le zoi phata kan gym hi hun thum anga ain chen ta block pathum ang tuna karan tiklang zoi hi hi aerobic steady theita a le kha TRX te om ta boxing vel chuanin hi main room chu ni me ta deadlift om na te squat rack te le dumbbells vel hi a room pathum na cardio section le machine a hian hei hamstring curl ang chi leg extension lat pull down tani me ta a simple a masengin ka du anga om wangin ne he gym hi ka thlan tikhanin kan mu thei ang khi kan gym chu ni me ta voin workout karon tiklan ang chi te lok pui ni chuanin comment section a min lo thil ba dane lo me top nan omi bye